Uno, dos, pos, pos! Diri ram gitu dapita. Asam gitu menanapa atau dintaan gitu kada lakaw layo gigit. Daghan naman gitu pinaspusan ako. Ay nawag tangman. Pinas. Nah dia. Wah mandi eh. Nasa ka tempat dulu. Wah dulu. Kita terlayo menanapa. Wah itu dah. Wala diha. Mak. Nah dia. Wah magdiri. Wah magdiri gid. Nakatanawa na ko no diha kay murag sudan ako diha sa dagat. Wah magdiri. Ah. Why? Aw sige kay ato lang tuyukan. Kay pasig naaras tunga. Ato lang tuyukan nya moari lang ko diri agi. Kamu lay bahala diha. Kay ato tuyukan. Basta makita na patay ni rong mananapa ni. Puspusan ko ginig bayo gyud. Ana tuyukin nyo. Pinas. Ari na diri. Basta makita na patay ni rong. Inihar ako gidukod ni. Luyan ako. You serious? Diri ba gitu? Diri gitu dagan yun. Wih! Ci! Diri ka nasa! Diri! Diri! Ah, dia! Atangi! Patay! Nagmako! Wala! Paspasi dia! Atangi ba? Atangi! Oso! Asa na bita? Mas diri gitu Iji. Diri itu. Tuyuki jam. Tuyuki di dari pekiasum patyun ring nanapa nih. Tahurut akong banok nih gigaon ning yating dako. Nanapa nih. Atong dumugon itu. Gi. Atay patawa lagi diri. Mawa pata. Taya. Nga bata. Diri man to nagrasa. Wana. Ang pagtuon ko mao na gito. Akong manok nahurot og tao ning mananapa lagi. Wa nga diri gito gid kana sagit. Saan ka to? Igtatari ra ba turong pistas ba ibang? Duda na kung murag naa ada pita. Kay murag makatago mo diha na pita. Ying, to, ato ka dito Ying. Ato to tuyukan diri balik. Sige. Ato ka agi dito na sa. Ato ka agi dito. Kaya ato may liputon. Kita si, jam. Ari sintro na. Atong ay mutuyo pa sa sugaton na to. Sige. Sasangkitan na lagi. Kumain ni ron. Di ay pasay lulo lagi no. Hah? Dia. Sige, wata ko liya. Dia. Uno, dos, pos! No! Ah!